Bashar al-Assad yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, avukira Damascus muri Syria. Ni umuhungu wa Hafez al-Assad yayoboye Syria kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Bashar yize ubuvuzi ndetse akora n'imyitozo mu Bwongereza mbere yo kwinjira muri politiki. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri, nyuma y'urupfu rwa se, itegeko nshinga ryarahinduwe kugira ngo hagabanye imyaka yo kuba perezida. Bashar al-Assad yatorewe kuba perezida wa Syria mu buryo bwavugwagaho ko butari busanzwe. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe hatangiye imyigaragambyo mu baturage b'igihugu cya Syria yasabaga impinduka n'ubwisanzure. Icyo gihe leta ya Syria yakoresheje imbaraga zikomeye mu kuyihagarika. Biba biteje intambara y'imbere mu gihugu imara imyaka myinshi. Iyo ntambara y'imbere mu gihugu yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, yateje impunzi zigera kuri miliyoni nyinshi. Ibyo byahise bituma ikwirirwamo kwinjirwamo n'ibihugu byinshi birimo Burusiya na Iraq, aribyo byashyigikiye Bashar al-Assad. Ibihugu byo mu burasirazuba Bashar al-Assad byamushyizeho ibihano, harimo ibyamushinjaga gukoresha intwaro kirimbuzi mu baturage. Abari bamushyigikiye bavugaga ko ari ukurinda ubusugire bw'igihugu cya Syria mu gihe cy'intambara. Nyuma yo gufata ubutegetsi mu mwaka wa 2000, yagerageje kwerekana isura nshya. Icyo gihe asezeranya impinduka ku bukungu n'imiyoborere myiza mu gihugu cye. Yemeye ko habaho ibiganiro na bamwe mu banyapolitike batari bashyigikiye ubutegetsi bwa se, ariko ibyo byose byahise bihagarikwa vuba kubera ubwoba n'ubutegetsi busanzwe bwa Rawete n'ingabo ze. Leta ya Bashar yakoze liberation ikomeye. Imyigaragambyo yabaye imbere mu gihugu yatumye habaho amakimbirane hagati y'amoko atandukanye, Sunni, Alawite, Kurdi. Iyo ntambara yatumye igihugu cya Syria kiba ikibuga cy'amahanga, Uburusiya na Iran bamushyigikiye mu buryo bw'ingabo n'intwaro. Abanyamerika, Abafaransa, Ubwongereza nabyo babihisemo ibihano. Iyo ntambara iteye ubwoba yabaye imbere mu gihugu yatumye amamiliyoni y'abaturage ahungira mu bihugu by'amahanga, Turukiya, Liban, Jordan no muri Europe. Imijyi myinshi mu gihugu, Damascus, Aleppo na Hamos n'ahandi, ubukungu bwarasenyutse, amashuri n'amavuriro, ubuvuzi burahagarara, abaturage benshi barapfa, abandi bacika intege. Intambara zo muri Syria ntizigeze zirangira mu mwaka wa 2011 cyangwa mu mwaka wa 2015. Oya, ahubwo intambara z'imbere mu gihugu zakomeje gukura ku mbaraga ziri hejuru, harimo n'abamurwanyaga, opposition group, rebel n'ibindi byayobagwaga na sosiyete z'ingabo mpuzamahanga. Bashar yakoresheje ingabo za gisirikare na militari z'abaturage hamwe n'imbaraga z'amahanga, Uburusiya na Iran na Hezbollah. Ibice binini by'imbere mu gihugu biracyavurwamo intambara. Imijyi minini yari ikomeye nka Aleppo na Hamos yarasenyutse burundu. Abarusiya binjije helicopter muri Syria batanga na misile zo gufasha Bashar mu guhangana n'abamurwanyaga. Naho Iran yatanze abasirikare n'abajenerali b'inzobere harimo n'imari. Hezbollah ifasha Syria ku bitero byo ku butaka, n'ibihugu byo mu burasirazuba bitangira gushyiraho ibihano kuri ibyo bihugu byafashaga Syria bashyigikiye opposition. Hariho intambara yo mu ruhando rw'ubutasi n'ubuyobozi bw'amahanga. Abaturage ba Syria baracyari mu bibazo bikomeye: ubukene, ubushomeri, imijyi yasenyutse, amashuri n'ibindi bitaro biracyahagarara. Impunzi n'imfubyi zikomeje kwibera mu bihugu by'ibituranyi muri Europe. Aho ubutabera bw'imbere mu gihugu buracyari buke. Abantu bakeya muri Syria ntibashobora kugira ijambo mu miyoborere. Bashar azwi nk'umugwanashyaka w'ubusugire bw'igihugu cye, akaba n'umuyobozi ufite amateka y'ubwicanyi, ihungabana ry'ubukungu n'intambara ndende mu gihugu. Izina rye ryatumye Syria ijya ku ruhando mpuzamahanga, bituma habaho imyumvire y'abaturage n'abayobozi b'amahanga. Bashar ibyo yakoze bizakomeza kuganirwaho no mu karere n'isi, ariko ibice binini by'igihugu biracyafite ibibazo bikomeye, ariko ubutegetsi bwe burakihagararaho ku rwego rwa politiki. Abaturage benshi bakomeje kubura amahirwe y'ubukungu, buracyahangayikishije. Amashuri, amavuriro biracyakeneye kubakwa. Niba ukunze ibyegeranyo byacu, urugendo udakoze subscribe, njye mwumva Ivan Nyawe.